TV1. Me te ropu toranga pū Māori ki te kotahitanga aha kua te aha. Koe rā te whakatena tēnā a tētahi o ngā māngai take o te ropu toranga pū Māori tuatahi, ara o mana motuhake. Hioi kua whakapiri atua Amster Reedy ki te ropu toranga pū Māori o te wānei i nai nei, a Waimari e tātou i aia. Tēnā koe Amster. Kia ora, Scotty. E hoi reira koe i te wā i papahoro ai te whare o mana motuhake, me aha te ropu toranga pū Māori, me aha a hone harawira. Me i tōku whakaro, me haere hāngai tunu ki a hone harawira i te tīmatanga o tēnei take. Ho atu te kōrero kia me whakamutu tēnā mahi, me huri atu tātou, me whai tātou i te huarahi e tika ana. Nō reira me kau... He hare i te mea roa, engari koeira te kupu hei ho atu kia e. Me kaua e pana i a hone harawira engari mea ta poi tonu i aia? E hare i te mea ki te pana i a kao. He ngoi kore tēne, he ngā wari tēnā me te pana i te tangata. Nā ke tātou me ki mai e te kia e ke noho i kiro ti tātou pāti, ke haere tahi tātou, atu nei, hei aha o e nā momo kōrero kia i mua kenei. Kua roa rawa te ropu toranga pū Māori e noho ana ki raro i te kapua Pōuri nei, nā te ngoi kore o ngā rangatira i roa i tēnei take, nā te aha ki rā nei, Amster? O kia nei, koera te tika tēnā, nā te ngoi kore pe o a kai whakahaere, ngā rangatira, i hiari te mea, e mahi ngā wari tēne, engari, ke te tangatara moheo ki a hone, e moheo e i te kōrero hāngai, me hāngai te kōrero kia e, ke whakamutu e nā mamu mai. Pe heo ki o whakaaro e pāna ki te toi hau nei ki a whatarangi winiata, kua pū te ruha? Tēnā pe, he gentleman tēnā tangata. Koeira te kāra mō he hea me pehe engari, koeira tana āhua. Tēnā pe ko pautana kaha, ko āhua pakeke mō tēnā mahi i te arahi i ngā mea, i ngā tāngata pēna i a mea, i a hone harawira mā. E hoa kua tahuria Phil Goff, te kaiarehi te ropu o Reipa, ki te toki whakahāwea rānei te ropu toranga pū Māori me hone harawira, ke piki ake ai te tautoko ki ai e roto i ngā tatauranga, ka whakarongo ngā kai pōti Māori ki ana whakatūpato? Kia nei, taku whakahoki i tō pātei, he tōranga pū tērā te pōka, te mahi a Phil Goff i te hāhunga, i te Foreshore Seabed Act i kōrero rāia. Ka rarawa te whakara mō tātou, te toru te kau marima mana tāngati hikoe i ngā triti o Pōnekene, koera tunu mō tēnā te take. Engari ko hoki kea ki te hāhunga i tēnā kaupapa, koera ki ake he tōranga pū tēnā te pōaka. Kōrero whakamutunga ki ngā kai pōti Māori, aha koa te tōtara wāhi ruatanga o te ropu toranga pū Māori tēnei wā, me utonu tātou ki a rātou? Ke mautunu tātou ki tō tātou pāti Māori, ke whiwhi reo motu hake tātou i roto me te paramata nei. Koera te mea nui, ke motu hake tō tātou reo, ma tātou e kōrero, kārek mai etahi atu. Amster Reedy, e mihi ana mātou o te karare ki a koe, kia ora rā. Tēnā koe, Skari, kia ora.